betimi a chame ye ka chamo a chamo wo ho udi agoro obi betimi a chame nti no onipa bia se usunsum uyo obi a usunsum eye dinya okra no timu no eye so powerful a obi ntimi nchame so thing as hwe ade bia onipa de be ye obi a no ye de ye okra no ansa na banipadua ne ho ubi ku obi kura mpo na ofre ne kra ne waku no ansa na reflect onipadua ne ho enti no ade bia obi di be ye wo no esese onya okra no enti always bia no esese wo ma okra no eye very very active always bia so ma okra no eye din so okra no nya power and authority ewo umu enti afuo kra no e protect afuo so tiasi afuo kra na waye no ya e protection because no ye wo bi wo ho a wo ye fuo no de nani behwe a wo se ye fuo no so tiasi wo ye fuo no obi de nani bone behwe a otimi se ye fuo because o man Ghana na ye wo